Hagani ke jinglet jurip ledon lang, u Chief Executive Officer ke Shillong Cantonment Board u Ayush Moria, u Executive Engineer ke PWD u Ba Joel Marbanyang bat kinongkit kap shnong. Ubasan bor sulai uloong bagla shimpor kumba prabanai tam banyo jingbet na katanat yadari kata katanat defense banyo ekene ke jaka ke badan lendet jongga Rhino Museum. Bat ulale cha Delhi banyo jingbet na katanat yadari ban shime ke jaka shipai marjan bat ke Rhino Museum bantai de ke jingkiang man penyeso eka kancha stress cha Shirpi. Ulong hadin beli jingbet ban shime kene ke jaka katanat PWD krasio shilak nrup kundai hajar syaki shipai. Ban kesipai geladap bru ban penkre ek detail project report ban sedang shnano ek ne kejingking. Ubasan bor sulai ulong ba kene kejingking kan ajing mento ya berok kinong shong shnong karat laban. Namar kipat ba kan yo ban penan kam ke surok ka ban mi shadu Shirpi kam tam ha kapor bajur kajing deheng kali. Ulong balamang like lor hendrupu welak tam ban shnai ne kejingking ban shnai ke surok. Ban uliatho basyan bat kam tam ya katai kejingking Shirpi ka ba nyihaban ya kun nomor bangi haban sim ya jaka no sipai na defense ministry kabari hang tu nak hab jong ka Rhino Museum hang tau ko Shirpi robong kanang bakane ka surok ka lali jingo suamen ne galong bakan mi na po main road pludi main road na relbong kan long one way cha do stay kan poi apo Shirpi po Shirpi hang tu kaban pensuk ya ginong song selong nomor kum ka bolong menta haka naga raj laban pulun ni borokoi ngeritar laban ngi tentang gawe ke entry gawe ke exit taki lara kumno ka blok apo Rhino lani ka blok spo civil hospital temur kanai ka alun gawe ke option ba ka tang kapor bang mi tangki light motor vehicle kin mi tenga so na ku beliru ya ka defense ministry nang ta ya station commander ya nang ta ya Master Ayush Moriaji bolong chief executive officer jang Shillong Municipal Board jong ke Shillong Cotton Board nang tahu station commander baru ya defense minister Ranjanat Singhji haga bakini kistem mahapor bangale bani kundu ban ICT wood ulah ya kaya order baki di ban alot bet nomor ba kaji sautu jong ka jong ki MP jongi len minister jongi kolong namun tak public interest ngidi ban ya ka kabar accordingly ngaso ban aku beli ke peludi department ka ba ngihaban siu ya ka ba jaka hadu cilang 169 cilak ndrup kendai hajar tengka ladep norong sodong bat kini kot selaboro ngelayo ya ka jaka ngelayo ka NUC ban menai lali jungo ban langal yang ka peludi apa ka jingalam jong executive engineer ba marbanyang assistant executive engineer ba lengdo junior engineer jongi ba hujan ba nongrum bakinsa ba ruku kontraktor ba suja uban saya sedang no ya ketika Shirpi bakat nong kajing kerku baru kajing yarap sibun ne ya ngi kinong sonong jong ka negara laban nadu lau sutun kinong sonong jong lau sutun pelunru kila la banyak nelbong ban lichayo ban licha Guwahati ban Simolai ban licha Laimer ban licha Nyumer ki kena school ki kena puli ki ba puli chut ki thain ru kila ada kadon ka blok nang tu kila yo ban mi shortcut nang ne kana kada ki ke ba stunat cubun lawan jungo ban selang no bat kala ka hoj pelatih hi kasimpor hi yang ikumba prabanai kendai benai begini ya ka NOC na ka defense ministry marbun ki ka defense ka bun bah ki kriteria ki bah hablet nang ne kan poi Guwahati na Guwahati ki haban yo ka approval no po Delhi bat ngaso ban ai kubleiru ya ka government apo ki alam ju Narendra Modi bat Ranjanat Singhji begili ai ya kana ka jaka ka ba haban siutang silak nrup hundai jahat tahadin jong tu kana ka skim na kaliang jok peludi kalong hod ka poi jong ka jingking barkan ini surok kalong lai krur sa nrup welang kini trailang na kaliang ka sinong kan ai full cooperation kini trailang ka sinong kan ai full cooperation ya peludi bahkan ya kini ki dan ki jing let's say ki ba bu iki kali daki bun stem gitu na kasinong bat ka police department bat ka peludi kini trailang ngaku MLA ngaladon lupa bang mungkin pej kumno bang kerpat iki try bagin weng no iki kali klang makan suk kom tray bat ban pej bagin don gajing satu iki tiar gitar kumba petip mentabun ki ba ki nong tu ki ba keleng ya katarong ila rai na kasinong den sia ya pej lang ban pej bakumno ban pensuk ya ka peludi ban pensuk yo konduktor
bat da kajian trailang ngangit scam ba ki babun ki scheme nak peludi ki beladap pentrai kamporok ki long successful bat dia kanero kumju hopefully ngingit scam ba kan sedang no kajing trai unu tayo banwan kin sedang no kajing trai bat shuaban shuabun wan uslam tengi kerpat jor bo kontraktor pun man pendep shuaba uslam wan Ansa sedang no yaki kam gijam. Hadin kan ni la penlong ya kejing jurip na kabenta banshna ya kinala ban penyat ya paip napo kaban sedang naduk na lum syat sngi syaduk syabat hasda hom ha kabalamang ar klur lai saulak tengka ban le kene ngakam rengkat bat kejing shna penhe ke surok hagani kejing jurip lasaki bak nala kala tuat cek surok namar kejing membiang jugi nala bat kumta la kemilenti ba on daladap shna kinala ki babiang on salak banweng ya kene kejing But ya kan dapat kebangi yang wan mentana yang ada agwada channel drainage system kebangin ti na kludi kin ti kumba laiput kin pensong itu ki pipe apeng ka ganya na po ki pipe pensong apeng bikin sa siang taga surok kan he ki pipe kin ki pipe jong ki pipe baru kin long safe te galong ki ba stanat cibune bikin layo ya kan hero kumba arkurur laip saulang kan senang nang te na po kamat giat juga Sanggaradep College ter naduk prengsong haduk batas hospital bar haduk hang ne kebengi yang mentah bakut keban poison kebaya snon batka dorbar snong marlaban kana ga ha po dorbar snong lum sersi kan serius kenya kan pendia so bat ga dorbar snong marlaban laban